voin hi tromir thlani som pakua ninga ni ani a Russia le Ukraine lam han hoi le ila Indo ni somret pangana ani kan thubulatan Azovstal atanga Ukraine sipai in surrender chungchang thuchiang jok han update ila Russia in surrender zat an soi chiang ta atantira khan chiang lo roin kan puanga media lamin in surrender zat nia an puan kha lo di chelwa nimin lama Russia chuan chiang zokin an ron puang zarta Mariupol Azovstal steel plant atanga in surrender zong hi zakwa somnga pakwa anni amma in tamwak lo an lo in peto a tunami nen hian steel siam na khopui nuaya bangkara atanga Ukraine sipai in surrender zong hi anwa in zakwa somnga pakwa anni ti in Russia sarkar chuan an ron puang chiang ta ani video masa kan puan to angkhan Kiev chuan Russian sipai an man tenen in thlengpui an bei sei hle a mase Russian prosecutor te chuan atamzok hi an chungchang ngai tu azet photan ngai ni in an soi darkar somli pariat chung khan he Azovstal plan atang hian mi zaruk somkwa pali anin pelut ni in Kremlin thupuang tu Igor Konashenkov chuan apuang anzinga sipai somriat chu hliam an ni a hliam na zual mi somnga pakhat te chu enkol anni Donetsk People Republic huam chunga Russian thunun lama enkol anni thu an soyani country tong khan Azovstal steel pana hian Ukraine sipai in pevedu lo thahnem takten tranan khotlata Mariupol pumpui za asomkwa Russia khan thunun ma se Azovstal sipai sang khatel an la in pek du lo wangin khor chuatumin teng le in do thlona le lai pui mangin na takan noran ni a silai mu le ei turan nei to lo wangle Ukraine sipai mun puya tangin an nun na ngai poimo jok tura or daran chuata ka wangte in Russia sipai te kuta anin peta ani kha zep le thuprual ani talawa Ukraine lam chuan evacuation angin an puang thung Russian Defense Ministry chuan Azovstal atanga Ukraine sipai in pelai thala kan ron tlang zara Ukraine sipai te ral thuam keng lova anin pelai ti lanani bus le ambulance manga phur chuan ni a Russian military motor manga venna escort pe kan ni bok Ukrainian chuan soinon le in an sipai ral hrad rol Russia kota umta te hi Russia sipai an man tenen in thleng an bei sei le a chu an soidan po ani mase an zinga tamjok chu Russia in anzung chopa phawrawantum Azov battalion neonazi te an ni thu Russia lam chuan an soi thunga hei wang hian an chungchang ngai tu azet an ngai don ani mel thole ni me ni som pasari khan Russian parliament a Azov sipai te hi helpol anga puan na tur draft chu thelu ani a hetiang ang che hi Russian prosecutor general chuan Russian Supreme Court an thelut bok he ruam man na hi pomani chuan dan angin Azov sipai te hi helpol firfiak anga puan an ni dona Donbas mi pui chunga hleilen na a sipai mi maltin te hi anin rolem chui turan ni seito angin Ukraine lam chuan Azov battalion te hi Ukraine National Guard an mangme kani hele Ukraine laser weapons ni somret panga zet Russia le Ukraine an han in nuai tak nu hian a hun la ya hriat lo a hnuwa hriat le tak chanchin tam taka Indonal man ngai lo ral thuam te po an lek chuak ta zeu boka heti lai hian Russia chuan drone ka thlak nan laser an mangem ni ti chu chanchin mek hemi chungchang hi thayang angin han chui chiang don te ang Russia hian drone ka thlak na laser manga UAV ka thlak na an neya hei hi Ukraine Indona hian an mangai ti hriat ani Vice Prime Minister Yuri Bosirov chuan media ten an interview na asoya ani chuan anti-drone laser weapon an mangai ti soi KM nga ka phak ani thule Zafira emo troublemaker ti a an ko thu soi mase he anti-drone laser ral thuam ni na kim chang hi tarlan ani lo thung hei hi ama in soya ngai lova Russia hian laser manga drone ka thlak na an nei hriat ani lova he call advance tak mai hi Ukrainian drone ka thlak nan an lo mang ring ni inalang sang ni som pariata Putin an laser system atlang zar Perez vet nen khan mitam tak chuan an khai khin kha siam dang lamin anti drone atan an mangta ni in expert tam tak te chuan an soi
Peresvetka official taka confirm le tlang zarani dana chuan optic sensor ti chetura duan ani chungzinga chuan leichung boruak Earth orbiter spy satellite KM sangkhat zanga chunglama thlok kual ka chiat na nan tin zone ani Peresvetka chanchin hriat zui tur om ta hri lova mase tuna anti drone thajet mai chu Ukraine indona mana lo ni ta a target chu hne so takin aka phlathop top mai ni in an soi hetiang anti drone hi Russian military ten an kol nualem ti zona chu Russian Vice Prime Minister Yuri Boshirov chuan military ten hena supply ani dei to thu asoya Ukraine an man hi chu asampul chawani thu asoi mase Ukrainian drone enge mozat an ka phlatlat maya hetiang laser manga drone ka thlak na hi khovel in dona le rambial in hir ngauna anga manani hriatala ni lova Russia hian en chinna atanan mangta ani bermai laser ral thuam hi a that viau rualin thatlona nei ve boka expert tam tak chuan an faklem lo pawara helu tukani engzung chak tak pe chuak tur hian pawarna taka ahmananga ya khom dana jera thokna lo thayani entirnan chhumle vaivutte ruale boruak dana jerte in laser chu athona tur angina thokna lo thei ama ero chu athatna ero soitura tamjok ome traditional anti-aircraft nen ahman mana in thlawa voi khat kap chuak tura asum se na in thlawviau entirnan Israel Iron Dome voi khat ka chuaman hi dollar noi khat singa velani a India poisa chuan maktaduai som pakhat man zetani chu Iron Dome hi atlom pola lani zuya anti-aircraft missile voi khat ka chu ringot po chu thil hau tak tak le ramre theitan chuan a hupur riawani chu tianga tan chuan laser hi a sen so atlem zok tura ngayani US lam hi hetianga hian an lo advance viau maya US Navy lam hian lo tling takin an lo en chin to a mase laser manga longka na ani thung kumin April thla khan US chuan boruak a in do thlona emo drone po ni se chu tiang ka phla thei tur layers laser defense LLD chu an lo en chin to boka mase US hi chuan in do na le in hir ngauna biara an la mang lo thung India nan nei VM India hi ral thuam lama chuan en hniam ngot thei an ni bik lova Rethele hausa in kar zawin mi pui kan tam ema wang hian changchiat na lai chu kan nei nge ya maseral thuam le technology lama en hiam ngot the ni big lovani India po hian laser ral thuam hi alo en chin ve zak zak to a an soi fo thin ataka man la ni che lo ka li te po an kola mel ma thlona le ral thuam ka chiat zo lo nei lovani ma se India hian atakin hei hi ala manglo tuna DRDO military scientist role te chuan Durga chuan boy puile meka hei hi boru ka changte khomola changle tuipuya changte ka chhuat hei tura ruwa manani Durga chu tiom je hi directionally unrestricted ray gun array ti nani Indian army te chuan enchin nan 100 kilowatt an dong to a hei hi lightweight energy system ani thu senior military official chuan a soi sang ni som pasari dei to khan DRDO chuan kilowatt khata chak laser ral thuam chu Chitra Durga hmuna an lo en chin to a hei hian KM zani somruga ka phaka antes na hian ahun laia defense minister Arun Jaitley kha umve nge ole kan kwal thui ta thudanga lutang Trumpui kan ma chon don emni Russia le Ukraine in do wangin oil le gas man khovel puma sang meka chu mai ni lova eile in lama har sadna lian tak kan ma chon don ni in UN lam chuan an soi UN Secretary General Antonio Guterres chuan ramre thei jok ten ei tur lama har sadna lian tak an tok ngei don ni in a soi aman la sang chho tial ati Ukraine hi ni hoi chi le ni hoya tanga oil tel siam chuak tam ram ni in vaimim le hui thar chuak tam ber polan ni boka indona awangin ha thok tu tam takin ha an thok thei to lova an thar chuatela a thon chuana longchol mun poi mora sialamin an khar sak veka wangin thon chua lei thei ani to lovani hei wang hian cholam chi vaimim le hui te tanga siam chu khovel mi pui mamo khop thon chu ani talova kan mamo khop mi pui hne na athlen lo wangin a chhun po amana tauta le tuna hian hetianga tanga siam cholam kai hnoi man hi za asom thum zetina mana sang chho to ani indona top lo chuan har satna kan tok zel don ni in mithiam ten an nga ya huit le vaimim
ni hoi chi le riak thar chuak tam Ukraine in agriculture lama che tan na hlei thei tholova khowela fertilizer supplier lian ber pahni Russia le Belarus ten Ukraine an supply to big lova thar chhuat lema thar chhu om chhun la a thon chhuana tur longchol mun man thei ni lova amamo tu khovel mun rang ranga mi ten an lo tuar vele ta me ka ni tun in do na hi ram pahni khat boina mai ti a ngai tha thei ani lo oil man thlengin tun ai hian alang hong chho zel don ni a soyani khati zong kha tuna ta na video kan thlir le kan ngai thla kho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule